السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث يرجم ربي نبي محمد نجيا في رحمني إسان الرهاجرات نفهم قنا ميولين هذا فنو رسول ربي صلى الله عليه وسلم يروني في رحمة ربي قبروت نساتي في قدر رواه سينان متكون فهما أكنا جان نمتج مسلمات كوتو توري جرو إساق سد خني تكاهن صلاتين خني تكاهن صومنين خني تكا صدقاهن خنتين ولما قالت نما خيرين جراكتين توري غافتو عمرين إساتيس ديمتي دوتيني ستديهاتشو إسا بينان ilmaan isaa hunda yaamee akkana je'een yaa ilmaan kiyya yeroonii fi ani du'e booda qabrii na geessitanii nan awwaalinaa garuu reefka kiyya san ibiddatti qabsiisaatii na gubaa yeroonii fi guutuun qaama kiyyaa gubatee daaratti deebi'e daaraa san fuudhaatii walakkaa isii bahara keessatti facaasaa walakkaa isii ammoo qilleensa yookiin bubbee keessatti facaasaa je'een yeroo kana ilmaan isaa waan inni je'een kana tole ja'anii qeebalanii erga abbaan isaanii du'e booda wasiyyaa yookiin dhaamsa abbaan isaanii itti dhaame kana raawwatan garuu lubbuun takka erga duutee deebiinsi gama rabbii waan ta'eef jecha rabbiin baharaa fi dachiidha waan si keessa jira yookiin daaraa san walitti qabi ja'an eegasii rabbiin namticha kana kaasee akkana ja'an yaa gabricha kiyya hojii hojjette kanarratti maaltu si kaase je'ee gaafata namtichi kunis yaa rabbi ani jiruu tiyya keessatti hojii khairii takkaa hin hojjenne umrii tiyya guutuu osoon siif gad hin je'iniin dabarse haala kanaan lubbuun tiyya fuula kee dura dhaabbachuu isii sodaadheeti rabbiinis gabricha isaa kana laalee dilii isaa san hunda araarameef subhaanallah yaa obboleeyyan kiyya rahmata rabbiin gabrootan isaatiif godhu kana mee ilaala rabbiin gabrootan isaa keessaa warra rahmata godhee fi dilii isaanii hunda araarameef rabbiin haa godhu